Američki milijarder, osnivač investicione kompanije Bridgewater Associates Ray Dalio napisao je na Twitteru da su Sjedinjene Američke Države na ivici građanskog rata. Verujem da smo na ivici strašnog građanskog rata, kao što sam opisao u seriji Menjanje svetskog poretka, gde smo na prekretnici između ulaska u pakao borbe ili povlačenja da bismo zajedno radili na miru i prosperitetu, napisao je Dalio. Dalio je istakao da je pitanje da li će to postići predsjednik i obe stranke i dodao da lepe reči i dobar duh nisu dovoljni. Ljudi će morati da se slože o pravljenju kolača i kako ga podeliti, a to će zahtevati revolucionarne promene, napisao je milijarder. Dalio je ocenio da su SAD još uvek u strašnom finansijskom stanju i da su i dalje užasno podeljene, ali je dodao da mu se svidelo ono što je čuo od predsjednika Bajdena na inauguraciji.